салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Имрӯз мо меҳмон дорем аз ҷумҳурии Ӯзбекистон. Акои Абдувоҳид бародари азиз наворбардор ҳастанд аз вилояти Сурхандарё, ноҳияи Сари Осиёи ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳастанд. Акоҷон хуш омадед. Якҷаҳон ташаккур ки манавӣ сухани моя қадр кардед. Ба диёри устод лоиқу устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ хуш омадед мегӯям аз номи якояки шумо тамошобинони муҳтарам. Ман акои хушбахтам омадагӣ ҳастам. ҳамон шахсе ки моя дар Ӯзбекистон дар бисёр деҳаҳо дар Кенгузару дар Нилӯю Сангардак ҳамроҳӣ карда буданд. имрӯз омадем навори худро аз минтақаи бостонии Саразм оғоз кардем. ният дорем ба ҷониби Ҳафткӯл, онҷо ба диёри устод Лоиқ Шералӣ, баъдан ба Панҷрӯд устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ сафар карда бошем. Силсила сафарҳои моро интизор шавед. рафтем ман амирӯз камакак аз Саразми бостонӣ навор мекунем, баъдан роҳ мегирем ба ҷониби Ҳафткӯл. мана дидед вақте ки ман мегуфтам ки ҳамин ҳар як кас ба қадри имкони худ як беҳбудӣ барои ватан кунад, ҳатман фоидааш мерасад. мана бародарои азиз рӯй ба рӯй шумо мегӯям ки ана ҳамун наворҳои мо сабаб шуд, ана ҳамун намоишҳое ки дар кӯҳсор мегирифтем аз обҳову аз табиатҳои зебои диёр сабаб шуд ки имрӯз меҳмонӣ омадан. ана худо кунад ки боз як автобус шуда биёянд, даҳҳо нафари дигар биёянд, нури дида тоҷи сар. ба ҳамин хотир ҳар чизе ки метавонед барои пешрафти ватан, барои ободии ватан намоиш додан дар кор аст, муаррифӣ кардан дар кор аст. ҳар як кас дар чорчӯбаи тавону зӯри худаш, мо ки наворбардор ҳастем, аз дастамон фақат наворбардорӣ мебиёяд. ба ҳамин хотир мана имрӯз азм кардем ки ҷониби Ҳафткӯл равем. баъд аз вай ҳар гуҷое ки гуфтанд мо ҳатман ҳамроҳӣ мекунем, тамошо мебарем. ҳар касе ки мебиёяд ба Тоҷикистон, нури дида, тоҷи сар, хуш омад. аз кулбаи танҳоӣ ғамбор дилам монд, аз гулшани хушкидаи пурхор дилам монд, аз кулбаи танҳоӣ ғамбор дилам монд, از گلشنی خشکیده‌ای پرخار دلم ماند. نه دوست سراغت کند و نه کسی دیگر، از هر کی و هر چیز و زی اغیار دلم ماند، از هر کی و هر چیز و زی اغیار دلم ماند. азизои дил, аз ҳамин поён Ҳафткӯл ду тақсим мешавад. мо аллакай расидем ба дараи Ҳафткӯл. инҷо деҳаҳои Ровадину Ғиҷдавра ба фикрам агар хато накунам деҳаи Абдурозиқ аст. хостем ки як тамошо карда бошем. ана ҳамин дараи сарболо мешем, бинем ки чиҳо дораду чиҳо не. аввалан худро шинос мекардам. шояд инсонҳое бошанд ки аз ҳамин минтақаҳо моро намешиносанд. наворбардор ҳастам, аксбардор, дар тӯю маъракаҳо, дар ҷашнвораҳои мардумиву мактабӣ хизмат мекунем. аз деҳаи дашти Хозӣ ҳастам, аз ҳамин водии Зарафшон. умед ном дорам ана имрӯз ба шарофати ҳамин ду меҳмони азиз аз ҷумҳурии Ӯзбекистон боз як маротибаи дигар омадем ба дараи Ҳафткӯл. имрӯз ногаҳон ба ҷониби Ровадину Ғиҷдавра раҳсипор шудем. як бародари азиз аз деҳаи Ровадин, номашон Музаффар агар хато накунам, ба ҳар ҳол моро интизор ҳастанд. ба шарофати ҳамин бародари азиз ҳам мо ҳамин ҷоҳо омадем. моро шинохтанд, дар раҳ рақам дода буданд, даъват карданд. роҳҳотон сар безе будааст, барои мошини мо мусоид нест. ба ҳар ҳол ҳаракат карда истодем ки рафта бошем. якумин мехостам ки ба канали мо аъзо шавед, танҳо ба он хотире ки ҳамдиёру ҳамватан ҳастем. мо ба воситаи гаштанҳо, ба воситаи сайру сайёҳат карданҳо мехоҳем ки ватани азизи худаморо муаррифӣ карда бошем ва ба ҳамин восита ба дили шумоёни азиз роҳ ёфтаву канали худамонро зина ба зина боло бурданӣ ҳастем. мехоҳем ки дар водии Зарафшон низ як канали муваффақу музаффарро ташкил карда бошем. ба ҳамин хотир чизи осонаку бемалолаку берасходаке ки ҳаст аъзо шавед. ҳатман барои паҳну парешон шудани наворҳои мо саҳми худро гузоред. агар ҳамин наворҳои моя Абдурозиқ мебинад, ба ногоҳ салому дуруди моро қабул фармой. додараки азиз Абдурозиқ, шукри худо ки ҳар чизе ки ҳасту нест худо ба ҳар як инсон обрӯву ҳар як дороиву дигару дигарро медиҳад.
به هر حال شکر میکنم که هموطن ما هستی. من امروز آمدیم با دره هفتکل دهه روودین و هیچ دور. بعد از اینجا میبریم خدا خواهد با جانب هفتکل روانه میشویم. یاره که دلت میکشدش میل ندارد، رنجیده سی او گویی که از یار دلم ماند. دنیاست جفا خانه و ما شخصی جفاکار، از این عملی پستی گرفتار دلم ماند. دنیاست جفا خانه و ما شخصی جفاکار، از این عملی پستی گرفتار دلم ماند. آروها دستان نمیگزن چی؟ منم راه میگزن یا نه؟ چند وقت باز آرو پروری میکنه؟ از آن خودتون آرو خواه؟ نه 5-6 سال بعد بعضی چیزا هست که چندی سال بعد درآمدی سر میکنن. حاضر جابجا شده خود تبدیلتون رفته است. همین چیزی که میخواید گرفته است؟ نه. حالی هم نه؟ نه. آینده میشه خدا. نه؟ هیچ داروا بود است. وا. این مهمون ازبکستان تماشا بودن. چی نام دارید امک جان؟ زین‌الدین. زین‌الدین. اصلا برای فروشی هم دارید؟ نه ولی اول تئور نگذاریم. خب. یکم مراتب فروش برآوردگی هستید یا نه اصلا؟ چند پول کیلوش؟ اکنون 2 سال نگرفتیم، 2 سال نشد. اکنون هوای پیش 70 بود کیلوش ها؟ خب برای کارم هم شما پناهتون با خدا سلامت باشه. در رای خونه عبدالرزاق آمده نشوید دیگه. من همینجا میبه تا مخرت خونه عبدالرزاق را سلامت باش. هر کسی که کجایی که باشد، کسی که نباشد صحت سلامت باشد. این چنین عبدالرزاق برای کار آنه که به قدرت نرسد مهچ لازم، از تینتی انسانی دل آزار دلم ماند. کاری که پسند است ثمر آرد و خوبی، زینهار مگو از کسی خوشکار دلم ماند. کاری که پسند است ثمر آرد و خوبی، زینهار مگو از کسی خوشکار دلم ماند. از ده به ابراهیمی دلش شسوده، از ده به ابراهیمی دلش شسوده، از ساعت و از روزی به تکرار دلم ماند. از ده به ابراهیمی دلش شسوده، از ساعت و از روزی به تکرار دلم ماند. از کلبه تنهایی غمبار دلم ماند، از گلشنی خشکیده پرخار دلم ماند. از کلبه تنهایی غمبار دلم ماند، از گلشنی خشکیده پرخار دلم ماند. نه دوست سراغت کند و نه کسی دیگر،
از هر کیو از چیزو زی اغیار دلم ماند نه دوست سراغت کند و نه کسی دیگر از هر کیو هر چیزو زی اغیار دلم ماند از هر کیو هر چیزو زی اغیار دلم ماند اون چیزی که از نقشه ما بیرون بود یک دهه دیگر دهه مصحریف بود است در همین جانب روادین. من فکر میکردم دو دهه باشد غیشداوره و روادین، اما مصحریف گفتگی دهه هم همینجا وجود داشته است. گرچنده که خیلی ها اهالی کم دارد. با شرافتی برادر عزیز برادر مظفر از همین دهه هستند. حافظ گفتیدن حافظی میکنن، منم مخلصی کنیتون. خدا خواهد اگر این شب الهامشون بیاد، اگر یگان تا ما با سرایده میتیان این شب نموندن که ما رویم، پدرشون خودشون اجازه ندادن که هفت کل بریم، اما نقشه ما این بود که هفت کل رفته خواب رویم. گفتن که شما چه خیلی هفت کل رفته خواب برید، در کوچه ما در خانه به حضور خواب میکنیم. یک جهان تشکر برادر عزیز مظفر جان و خدا کند که در توی فرزندکاتون ما بیایم در خدمت باشیم. برادر عزیز انا اکنون عزم کردیم که تو به بیگاه وقت بیهوده نگذاریم، از دهه مصحریف نیز نوار کرده باشیم. هم برای خودمون به حد خوشایند آمد که همین جانب ها آمده دهه مصحریف ندیده رویم، مگر خدا ما بخشیدن نمیتونست. یک جهان تشکر به مردمی سربلند روادین و از نام تمام مخلصات با برادر عزیز مظفر یک جهان تشکر می‌کنم. راهاش راههای مشکل گذر هستند. طرفی بجا گفتیم همینجا تله کرده به زور برآورده ماشین جنیوره اکو با کم راهش همواره از با ماشین خود خود دوام مصحریف شما لازم انجام خدا خواهد خود گشته میبین خود گشته میبین یا مصحریف روی مالا اکو عبدوی ماشین اکو عباسی دیده همینجا اومد. این ماشین اکو عباسی ما با ارند دو دیگه ای که گشته که آزی همین رفتن گیره دیگه با همین سرسری دریا کجا میرد؟ کدام منطقه اون نام داره؟ این طرف تو همون توی سیاکو رنگ سیاکو تو قریب همونجا راه هست. اینجا تو شلوغ جومی قدم که کور است. راه است. اما پشت این پشت همین بعد وارو این طرف نیکنوت کدام طرف؟ نیکنوت هم من این طرف است. هم پشت همین کوه. مزار شریف این طرف. این طرف مزار شریف اون کوهی مو کوهی رومی این طرف مزار شریف. فهم پریشان شدگی یکی مزار شریف تودا اینجا بروی مده همین ساعت بعد تودا میگم دام مزار شریف اینجا بولی هموری با گفتید آدم ها دما میگیرن. دیده در دهه مصحریف جای‌های هست میگویند که برای سیاحان داخلی و سیاحان خارجی جای منطقه دمگیری هم هست. بیملال باغ‌های هست که آمده کپه زده و یک شب دو شب همینجا استراحت کرده میروند. ما از قبیل اون سیاحان هستیم که جای خواب داریم کپه نمیزنیم. من برادر عزیز مظفر جان باید به جای خواب تامین کردن. یک جهان تشکر. راستی گپ من از یکی هموطنان خودمون منتدار هستم که هر کجا که رفتیم عذاب نکشیدیم. شکر پروردگار، هم عنایت پروردگار بود و هم دستگیری برادران و هم دیاران عزیز و میخوام که باز دایره دوستان ما زیادتر و زیادتر شده باشند. میخوام که همین ویدیوهای ما رو پهن و پریشان کنید تا من یکای نامتون چی بود؟ اکای خوشبخت برای دوستان ازبکستانی نوار کرده ایستادم. ما برای دوستان تاجیکستانی نوار کرده ایستادیم. ازبک و تاجیک اصلا یک ریشه پیوند هستند. با کانال های ما اعضا شوید، نوارهای ما رو تیتو پریشان کنید. در کدام کانال میپرتید رکلام کنم شد؟ ما کانال پرواز استوده. کانال پرواز با؟ کدام با؟ اینستاگرام با. بیتون چی از سایت کنم؟ سایتان خوشبخت.
Muhammedov. Xushbaxt Muhammedov. Xushbaxt Muhammedov дар Instagram. Азони мо бошад дар сомонаи YouTube канали Умед видео аст. Аз тамоми кӯҳсори Водии Зарафшон айни ҳол навор карда истодаем. Дар оянда нақша дорем ки аз ҷойҳои беҳтарину беҳтарини ҳам Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон навор карда бошем. Яке аз мақсадҳои навор карданҳои мо ин аст ки пас аз сари худ як хубие ҳам бошад нишон монем аз манзараҳои диёр, аз ҳамун неъматҳое ки Парвардигор офаридааст барои шумоёни азиз намоиш дода бошем. бениҳоят миннатдор ҳастам ба ҳамон бародарону дӯстоне ки аллакай моро мешиносанду дар рафти кори мо камакакам бошад мушкилиҳои моро осон мегардонанд. Як ҷаҳон ташаккур кам нашавед. Сарбаландиву хонаободӣ, зафармандиву саодатмандӣ насиби якояки шумо бошад. саломат бошед. Аз Ӯзбекистон мебинам, мошикиста гузарам он тараф мерам. Том пешан хонам. Ҳоло мегузарам. Даро яхту, яхат кафонда китоби. Медонам дигар. ҳозир пурсем дия. Амалҷон шумо сокини ҳамин деҳа ҳастед? Сокини ҳамин деҳа. Чанд хоҷагӣ зиндагӣ мекунанд? Инҷа аз қишлоқи Шинг омадагӣ, қишлоқи Баргах. Аз поён боло омадагӣ 4 хоҷагӣ зиндагӣ. Тамом. ҳамаи ҳамин заминҳо соҳибаш ҳамин 4 хоҷагӣ ҳастанд? Не. Ин саҳми тамоми шаҳрвандони қишлоқи Баргах. баъд инҷо ҳамчун овӯй зиндагӣ мекунед ё зиндагии якумретон ҳамҷа? Инҷа зиндагии ҳамона фақат 4 хоҷагӣ. поён ба зиндагӣ надоред? чӣ мушкилиҳо дорад? мо акун фақат беҳбудие дида истодем ки табиат, зебоӣ, боду ҳавои тоза, ягон мушкилиҳо ҳам доретон инҷа дар зимистон роҳ махкамми, селми, чӣ, хунукми? Фақат хунук сирбарф биёд агар мумкин ки раҳо маншият мекунад. Корои заминӣ ҳамеш ба дастӣ ҳамаш харохингел ки. Тракторам ҳаст. ҷои ҳаволӣ ба трактор аст. Ду та трактор. Мошинои бисёриш. ба ғайр аз хонаҳои истиқоматӣ бо чиҳо вуҷуд дорад? Осиёми, мактабми чӣ ҳаст? ҳеҷ чиз надорад. Мана чизҳои ҷамъиятӣ истифодабаред аз деҳаҳои поёнда. Масъалаи беморию сиҳатӣ чӣ? қишлоқи Роводин наздик. мебинам хонаҳо дур ҷойгиршудагӣ хеле рафтугои ҳамсоягӣ ҳам доред? инҷо тӯи маъракам кардагиаст? ҳаст мекунанд бо қишлоқ одам мебиёд. маъракаҳои поён шумонам меред? соли чанд омадагӣ будатон омад? ин солҳои 1968 гиракали. 4 хоҷагӣ ҳам зиндагӣ. аллакай значит одат кардед. Ино так ҷой мегам. аз поён 52 сол. 52 сол шидастанд? 54 сол. таваллуди шумо чанд омад? таваллудтон чанд? Таваллуди ман 62. Мегӯяд 4 сола будем, я? додои бобои омаде. шумо аллакай одат карда рафтагӣ ягон мушкилӣ нест? мушкилӣ надорем. инҷо ба фикрам барои молу ҳол беҳтарин макон а? барои мол ҳосили чароғоҳо мо ҳаминҷа хотири моло менамед боло чарам ҳама ягон мушкилӣ надорем. чӣ номо дорад амак минтақаҳои кӯҳиётон? инҷа халач иҳа пиштар замон аҳоли зиндагон мекунед. ҳозир нест. инҷа лалми сор ҳаст, сирако гуфтаги ҷо ҳаст, ин кӯҳ суфаҳо гуфтаги ҷо ҳаст, сиёҳрик гуфтаги ҷо ҳаст, ҳофизак. ин пиштар замон ҳамин ба аҳоли зиндагӣ мекардагӣ. аз додои бобо шиндагӣ мо ҳамин ки як даври барф бисёр шудагӣ. баъд кӯчида Самарқанд рафтагӣ, Мотарид Самарқанд рафтагӣ. Мотарид Самарқанд рафтагӣ. амак харатон ягон монагӣ худаш молум мерад? хайр аст. ин агар мана ҳамин ҷавоб аст ки табақаҳои сафоли пайдо шуд ки ҳамин бовар мекунӣ ки ҳозира замониба сохта наметавонанд. ҳамин хел қишту табақаҳои мана инҷа чӯян тӯду гуфтаги ҷо аст, чӯян вай мекунем, истеҳсол мекунем. коҳана давраш ба ҳаминҷо аҳоли зиндагон мекунед. ҳамин ҷӯштино дасти ҷуфти гову хархи вай мекунем. ҳайвонои кӯҳӣ ҳам наметиҳанд қишлоқ омада? не инҷа кам дар торижда нестанд.
با آمد همین منطقه خودتون با اولا میرتون یا همینجا تمام اینجا دو میریم اینجا خود اقلی آزم میریم نه هم تباکم بریم هم بلند ها میریم زمستان کدام موقع در اونجا کدام برین اینجا اونجا سپتامبر میاد یخ سال اکتبر در سپتامبر اکتبر زمستان شهر رفتنی شهرتون ماشین نه ماشین هست هم با روادین تو رویدین پیاده یا نه این برای که هوا رو تو بودیم تو همونجا میستان آور ماشین بیاد بعد همون خوش میشیم رفتن جنگلبون هم دارتون جنگلبون داریم جنگلاتون بریده این میدونی این جنگل است که همیش خایده اینجا با این معنی که نداره به ها جوی خوب بکن نمیدونم یاد همه جا تماشا میدیم دوباره توی جای زیبا ما باش عجیب از دو طرف دایره میدیم تو آخری همین آب چند ساعت رفت هستم این 6 ساعت 7 ساعت رفتم ممکن من خونه توی جا دارد خیلی از جا توی بلند اوبا توی بس سرحد میشد آمد من این طرف رشنه میگذارد رشنه بالا توی جا این طرف میگردد من پشتین میگنور من پشتین این طرف داغچه خونه میگویم پشتین به فراد منم رفتگی بارو میفراد هزار آمدم آجان مایلش یا جان تنه خود ما میندور که سخنی میبرد نکرده هزار همون وقتایی که به دهه کوهی یعنی خموری گونگ و باز کجا بودن راودین و دیگه چی بود راغیچ و دیگر جاها رفتیم هر یک دهه ها برای به خود خاص یک عجایبات یک از دیگر جا فرق کنندگی دارد 4 خواجگی در یک دهه زندگی کردنش رو بار اول میشنوم که تقریبا 40-50 سال باز قریب 60 سال باز چونین دهه پابرجاست که 4 خواجگی دارد باور کنید برایم جالب بود بهترین سفر بود یکی از بهترین سفرها انتظار شود باز شاید باشند باز دهه هایی که جالبتر و جالبتر از این همو باشم من بالاتر رفته ایستادم خیلی راه بود که ماشین آمد راهش ویران من راستی گپ دلم نشده ایستاده است که مهمونه اینجا نوار کنید اونجا نوار کنید گم خیلی راه آمد من با کمک دیگر پیاده آمده ایستادم من فکر میکنم اکو رفتن گریدگه این راه تماشوی نداره زیرک یا خیلی قراقات میگم می به نظرم من اینجا یک جای سایه و ایرانش بوده است آز میبینیم ده کنی چی داره چی من آدمایی که میشناسید از راودین هستید یا دمگیری آمده یا اینکه از خودی نام قشلاق چی بود موسریف هستید دیدن اینجا یک نوچه هست از همین جا یک 40-50 متر پایینتر ماشین های کرده آمدیم می آمده است رفت بوده است اگر ماشین های با قوت و پر اقتدار دارد از اینجا هم حالا بالاتر رفتنش ممکن است و همین خاطر نترسیده آمدن گره جایهای دمگیری و استراحت باب است این ببینید ده همون بالا دست هم یک خانه دیگر بوده است بالا با خیلی ها بالا است پرنده ها خونده ایستادن کپکا خونده ایستادن آوازش شاید در گوش شما نمیرسد نمیدونم باز حاجیان میشتگی همون حاجیان میام دیگه همونجا میشتگی همونجا میام دیگه راودین چی گفته راه دین ممکن ها رشنه راهش نمیگن رشنه کو راهش نه راه نداره راهش نیست دیگه راه نداره نه راودینش راه دین بوده است راه هست شلوغ زندگی میکنم باید چی؟ باید مصرف مصرف نومانه اینجا همون کارنا میکنم شلوغی خودتون چی؟ اینگه راودین راه دین شلوغی عبدالرازق وای نامی سوغدی غیش داره جیو غیکتی شود امیر دو سوغدی به چسبوندن گرید دهه‌های راودین قیشداروا و موسریف از مرکز جماعت 12 کیلومتر و از مرکز شهری پنجکن 50 کیلومتر دورتر جایگیر شدند. منطقه‌های کوهی تورو، سویا، جودو، سوفاها، خوریستا، اغلوق، ولنگی دراز، حاجیان، پشناوا، کیچکینا، چشمه صابیر می باشد. منطقه‌های دهه دلی پایان، دلی بالا، رخنا،
оби кавра, тӯда сара, теғаи надир, уштургардан, қӯтани муша, шахчаи ашур, талоқи барраҳо, говазмон, ағба мебошад. муаллимҳои собиқадоре ки дар деҳаи Роведин ба таълим машғул буданд Турсунов Ҳайдаралӣ, Аллаёров Давлатёр, Бобоев Нарзимурод, Давронов Аслон, Салоҳов Ҷалолиддин, Мусоев Нурулло директори Падруду Ғиждавра ва Ровадин буданд. Устоҳои ин деҳа Эшназаров Устод Ҷумабой, Аминов Бобомурод, ронандаҳо бошанд Маликов Хушбахт, Зулфонов Содиқ, Мақсатуллоев Неъматулло, Бобоев Холмурод, Бобоқулов Маъруф ва дигарон мебошанд. Ki dolar? Arkadaşlar çıktı. Ha. Anladın ki yani. Diga ben yaptı konuşan. Diga hamiş gün liburun. Vardı. Vakti Allah bir Allah'ın beraber. Çünkü şirkten motoru. Çünkü mandiri kalan tam burada. O da hava şuraya vay vay. аз они мо 93% кӯ Тоҷикистон 7% ҳамворӣ тамом. Ман бинед дар чили тобистон дина бинед дам дашти хози қариб гармия сӯхта буде. Бинед ҳавои хунукҷои хунук хӯрод. Hava şu спортсмен.